hate komentar je od Real VDS i kaže lijepo, ali ti intro malo loš. Stani malo. Video može biti užasan, ali ti meni vrijeđaš intro. Ti meni intro vrijeđaš. Intro. Pozdrav svima, kako se šta ima, moje ime je Laura i dobrodošli u novi klip. Danas u ovom klipu ću imati reakciju na hate komentare. Došao je taj dan. Pa nadam se da će uživati i idemo u video. I prije nego što počnem video, ako želite pozdrav u sljedećem videu, ne zaboravite ostaviti like, te vas se dolje ako niste, uključite obavijesti, komentirajte hashtag burekarmi. Da, ne znam zašto burek, ali ja volim burek, pa ajmo burekarmi. Da. Pa prvi hate komentar je od Djoma Radulovića i kaže mi prilično loše. Pa ako ti loš klip, ja ti preporučujem, nemoj ga ne gledati, jer svi moji videi su loši, pa zašto ih uopće gledaš? Sljedeći hate komentar je od Lane Špojarić i napisala izgledaš ko muško, 3 usličnika, plus dosadna si. Pa nisam znala da izgledam ko muško. No. Sljedeći komentar je od Bornas Visuals i kaže šta 2002. Bog te nemaš ni 11. Bog te imam 14 i sad ću 15 slaviti za 2 mjeseca. Kao drugo, meni je drago što izgledam koji ovdje imam 11. Jer makar nosim šminku kod druge cure izgledam kod 20. Već sam se omladila i izgledam kod 11. Što meni je super. Hvala. Pa nadam se da ste živjeli u videu, ako jeste ne zaboravite ostaviti like. Ako niste skušali do sada, ovo je sve. Ovi svi komentari mene uopće ne vrijeđaju, to su mi čak komplimenti da budemo još bolji i da rastemo. Evo od danas mislim da jako brzo rastemo, znači već smo na 1200 pretplatnika, što je mnogo u ovih 7 mjeseci, 8, 9, ne znam ja više koliko, ali dosta. Ovako, danas officially proglašavam burekarmi. Danas ko je u burekarmi, to znači da je preplaćen na moj kanal. Ne morate voliti bure, ali znam da volite gledati moje videe. Pa ako ste u burekarmi, ostavite like. Danas ću tražiti nevjerovatnih 200 lajkova. Ako ovo uspijemo do sljedećeg videa, ja ne znam šta ću napraviti. Ja ću napraviti nešto. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedeći put. Ćao!